noi facciamo. Non vuoi da? Ieri che poi. Tu porta il nocche. No, solo Cemaat birlikte sebep olup Allah Subhanahu wa Taala bizi jolukturup oturganda Allah Subhanahu wa Taala'ga çeksiz maksalar olsun. Hazır mınake uzak yakında kelgen konuklar, hurmatlı ustazlar, hurmatlı damlalar, hurmatlı cemaat, Allah Taalam sizlerden razı olsun. Barınızlar hoş geldiniz. Yeni hurmatlı cemaat, hazır usul yerge konuklarımız kelgen, oşolor boyunca tanıştırıp, hazır en birinci Kur'an ayatı menen, usul meclisimizin açılışını Kur'an ayatı menen başlaydık. Sevrat Samılalı Kur'an'ı okuyacağız. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد hurmatlı cemaat bana çarpıran Ramazan mescidimizde kutlu olsun. Allah'ın feyzi berekeli kılıp elde hidayet yoluna çakırgan berekeli mescidlerden mescidimizlerde Kudayım kıyamet gününe şeyin şerifin bu yerine ibadet kırptırışımızlardı, yoğun kızımızlardı, Kur'an tavatı çıkıp hatta alimlerin çıkışını, hatta karıların çıkışını Allah'ın nasip edin. Kıyamet gününe şeyin üzerine asbab kılıp ergenin berekeli mescidlerden oluştuğunu Kudayım nasip etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah razı olsun damla, Allah razı olsun size. Hamdan ise hurmatlı cemaat uşul kelgen konuklar menen sizlerge tanışıp koyalım. Bu Talip Damlabız uşul Assalam Hayrımdуулuk fondunun Batkene Gulusu boyunca ökülü
бул салыктамалабыз болот. Андан кийин Бердикул дамылабыз районубузда эмгеги сиңген чоң атактуу дамылдарыбыздан бири. Андан кийин бул дамылабыз Муфти Абсатар дамылабыздын уулу Кадамжай районуна эмгеги сиңген көптөгөн шагирттерди чыгарган устаздардын бири. Өзүңүздөр билесиздер, биз өтө бир бүгүн курсан болуп турабыз, урматтуу жамаат. Өзүбүздүн экс муфти Максат Ажы Токтомушев дамылабыз ушул жерге келгендиги өзү чоң бир неамат болуп атат бизге. Биздин устаздарыбыз болот. Бул киши Максат Ажы Токтомушев Кыргызстандагы аалымдарыбыздын бирөөсү ушул киши болгон. Андан кийин өзүңүздөр тааныйсыздар, өзүбүздүн кулунубуз, акабыз ушул Кадамжай районунун акими Кутбидин акабыз. Андан кийин Айдар акабыз бул кишибизди дагы тааныйбыз. Андан кийин өзүбүздүн акабыз бизге кызмат кыламын, элдин жүктүн көйгөйүн чечемин деп жаңы шайланып келген ушул айыл өкмөтүбүз. Баарыңыздар куш келипсиздер. Аллах таалам сиздерден ыраазы болсун. Эми азыркы сөздү устазыбыз, аалымыбыз Максат Дамылабызга сөздөйт. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatlı Müslüman dostlar, kadırlı atalar, ağalar, dostlar, iniler, ardaqtуу Kızılbulak, бұл айылдың елдері, ақсақалдар, өзгөчө сіздерге жаратқан Алла Тааланын тынчтыгы саламы, мээрими райымы жана берекеси болсун. Konuqtan Xuda kalasa жолдо экен, ошого чейин убакытты четке кетирбей, өзүбүз жашообуз бир аманат. Her bir minutağız öte bağlı, her bir saatimiz öte bağlı, şu tekke getirmek içine Kur'an, hadisten, özüme dağılasa, sizlerge dağı malumat katarı, bir ayta geçkenge ursat etіңizler. Birinciden şu berekeli, kutlu, eşitіңizler, Allah subhanahu wa ta'ala kabul kılsın. Bugün bir kursançılık, bugün bir toy, bugün bir bakıt, şu şehrimizde, yer üstünde elemez, asmanda da kıvanış. Asmanda da kıvanış. Hankeli içerideki meçitler, vardır Allah Teala'nın hüyleri. En birinci bu alamda, yaratkan Allah subhanahu wa ta'ala, ciğerini yaratkanda, üstüne Baytullah'ını yaratkan. İnne avvada beytin vudi'a linnâs, lellezî bi Bakkata mübareke ve hudâ lil âlemîn. Yer üstünde en birinci hüy, Mekke şehrinde, Mekke şehrinin ikinci adı Kur'an'da Bakka depo. Bakka. Ümmül Kur'a degen adı var. Beledül Emin degen adı var. Aktarılır. Burası Mescid-i Haram. Kâba'nı Allah subhanahu wa ta'ala yarattı. İki maksat için. Birincisi ikincisi bereke. Dünyada bu kança degen bunun vardığı Oşonu bilin. Birinci Allah Teala'dan bereke hidayet Kabe'ye düşer. Andan ki bütün alamı tartaydı. Bu meçitin kurulmasının maksatı şu. Adamlar hidayet tapsın. Tuğra yol tapsın. Tuğra yaşasın diye şu meçit kurulan. İkincisi bereke. Eğer de siz ömrünüzde bereke kalasanız, gençliğinizde bereke kalasanız, rızkınızda bereke kalasanız, bala çakanızda bereke kalasanız, elinizde bereke kalasanız, anda meçitti beke varmaz. Berekeni vardır bu şerde. Elbette sözün başında ezilme çıkış olmasın. Men lam yeşkurillah, lam yeşkurillah. Adamına rahmet ayta almadan, Allah'a da rahmet ayta almaydı. Usundan ular, elhamdülillah özümüzde koltuğuzlar, buna ayda kendini, bu soğanları menen, usul yerde özleri kengeşip,
ötüp ketken marhum atasına soğuğu ketsin dep, jeri bölüp berip, özü jardam berip, özleri dagı şuna birlikte elge rahmat, bırak şu sizlerge rahmat, sizlerden eşliğinizde. Bırak kış koydu, bırak avkörgün birbirlesesin jardam berdi, kadrosu salınılmıştı, aksakallarımız batasın berdi, emelerimiz ısık çayın berdi. Mıncada ustalarga rahmat, uşlar marhum, ısık dövey, soğuk dövey, uşun жерде kısmat kılıp ahiretin üçün, kabırın üçün, ertege Allah'a çoğurganda yüzüm çağırıp olsun. Ne iş kılıp geldin eline, çiğe geçip öyle geldim dövey, ben meçit sahibi olup geldim öyle dedim. Bana ki oşun ayta ala turganday olup, uşun жerdеги bardıq ata-ata olgan kızmatçılarga, ata-ata olgan jardam berген emekçilерге çın жүректен мен разышылықты bildirelim. Allah'ın barınların razı olsun. Allah kadırdan zat. Allah Teala biz insan kadırsızmız. İnsanın meyletin bağlamay koyuşumuz mümkün. Rahmatını aytalmay koyuşumuz mümkün. Kılgan kızmatınızlarda aytalmay koyuşumuz mümkün. Bırak Allah Teala sizlerden kılgan kızmatınızdan tekke getirmeyin. Bardığın bilir, bardığın kaytarıp verir. Dünyada dağı, ahirette de жақсылықтардан aytarıp verip durganlar. Andıktan, uşun meçitke salınganına, uşun ayılır köpü, özleri uşun жерде жер kağızları, arxitekturаны, üçünden yerine salınıp kalgan жоқ durganlar. Ruhsat berip, uşlara kol koyup, jana bardıq nerselerге, жергиликтүү бийликке рахмат айтайлы. Başımızda тұрып мынакей жаңы акимибиз, Үміт жастар, işinizге ийгилик, мына өзү келип ачылышка отурат мынакей. Бұл деген чоң бақыт. Қачан бұл бийлик өкілдері мечиттің ашылғанына қачан шерик болуп эле, қачан катышып эле. Бұл деген тұрған эгемендүү Кыргызстан дин эркиндигин тугутуп, Кудай кааласа элибиздин ортосуна ынтымак болуп, мынакей баарыбыз алхамдулилля Алланын үйүн чоң ачып, чоңу бактылуу болойлу, чоңу бейишке кирейли деп, чоңу бардык жеңишке, ийгиликке чоң жетейли деп, мынандай жакшы иш-чараны ачылышына күбө болуп отурат. Андыктан иншалла буларга чоң рахмат айтабыз, урушууларга чоң рахмат айтабыз. Албетте ушул жерде четке туруп калбай, арак туугандарыбыз, сизди бизди тааныбай, ата-бабаларыбыз азыр жакын караганда каны кошулмаган, ошол жактан келип, ушул жерге машаалла бир соо үчүн деп, акчасын тартпаган, дуасын, батасын аябаган, аларга Кудай кааласа жолдо келатат дейт. Мына буюрса иншалла, бул жакта алхамдулилла имам хатимибиз отурат, табыналарыбыз отурат. Ушулардын баардыгы кыскасы айтканда, бул жакшылыктын жакшылыктын, бул ийгиликтин жакшы шайындын бунун баардыгыңыздардын укугуңуздар, акыңыздар бар. Баарыңыздарга рахмат. Эми негизги сөзгө келип тургандар, жашоо кысыраак, көз эле калат. Gelingizler şu meclisin negizli maksatını bileyince. Meclisi kurup koyuyor. Bu negizli maksat emek. Meclisi çandandırıyor. Ulantığı. Meclisin nuru mene, tarbiyası mene, tarbiyalanıyor. Meclise gelip biz olmamış için geleyiz. Meclise gelip ahiretimizle dayanmamış için geleyiz. Meclise hırtımak için geleyiz. Meclise turganlar buna ki Allah subhanahu wa ta'ala'nın büyür. Şuraya kadir olsun, muhabbeti olsun. Şuraya Allah Teala'nın büyür. El-mescidu bayti kulli takiyye Peygamberimiz etken. Geçit, her bir Kuday'dan korkman, güneyden saklangan adamın üyü degen. Uşaktan saklanganın üyü uşu. Çaladan saklangan, tekevelikten saklangan, araktan, haramdan, zulümlükten saklanganın üyü. Güneyden saklanganın üyü. Güneyden saklangan deseniz sizge geçit.